тоҷикистон кишвари аграрӣ аст ва асоси иқтисодашро соҳаи кишоварзӣ ташкил медиҳад. самаранок истифода бурдани замин, истифода аз тухмиҳои серҳосил, зиёд намудани истеҳсоли маҳсулот боис мегардад, ки майдони кишти зироатҳои гуногун ва боғу тоғзор васеъ гардида, аҳолӣ ба маводи ғизоӣ таъмин гардад. тавре мегӯянд, замин ҳам мехӯронад ва ҳам мепӯшонад. ин аст ки хоҷагидорони шаҳри Панҷакент бо як меҳри беандоза нисбат ба замин ба меҳнати созанда машғуланд ва талош мекунанд, то бо гирифтани ҳосили баланд дар баробари ғанӣ гардонидани бозори истеъмолӣ бо сабзавоти тару тоза ҳамчунин сатҳи зиндагии худро низ боло бардоранд. мавсими кишти такрорӣ оғоз ёфтааст. он хоҷигоҳие ки дар водӣ ҷойгиранд, кишти барвақтиро барвақт сар карда буданд, имрӯзҳо дар хоҷигоҳи деҳқоние ки баландкӯҳ ҷойгиранд, қисман кишти картошка давом дорад ва кишоварзон кӯшиш менамоянд, ки он маҳсулотҳое ки имрӯз ниёзи аввал аст ва дастархони мардумро пурнозу неъмат менамояд, ҳосили хуб ҷамъ овара ва ҳам бозор ва ҳам дастархони худро фаровон намоянд. дар 14 ҷамоати деҳоти шаҳри Панҷакент тибқи нақша соли равон 14681 гектар кишти баҳорӣ гузаронида шудааст, ки аз ин 395 гектарашро сабзавот ташкил намуда, 98 гектар гандуму 115 гектараш ҷав мебошад, ки имрӯзҳо омодаи дарав мебошанд. деҳқонони соҳибтаҷрибаи шаҳри Панҷакент хуб дарк карданд, ки иқлими мувофиқ ва замини ҳосилхез доранд. аз ин роҳ кӯшиш мекунанд, то бо истифода аз қоидаҳои дурусти агротехникӣ ва тухмиҳои хушсифат дар доираи иҷрои дастуру ҳидоятҳои роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қитъаҳои замини хоҷагиҳои деҳқонӣ ва наздиҳавлигиро мақсаднок ва самаранок истифода намуда, ҳосили баланди зироату сабзавотро ба даст оранд. 5 сол боз дар ҳаминҷа кор мекунем деҳқони кара. манам качкаю, зардумаю, карам, помидор ҳамеша ҳаст. ҳаманам раҳмат ки ҷаноби овли ба замина ба деҳқон дод. деҳқон бошад кор мекунад. мавриди зикр аст, ки кишоварзон дар майдони 268 гектар навъҳои гуногуни картошка аз ҷумла гала, ред скарлет, деваштишки ба иқлими ин ҷо мувофиқ аст ба роҳ мондаанд, ки айни замон нашу намои хуб доранд. кишти картошка низ дар авлавияти фаъолияти кишоварзони шаҳр қарор дошта, дар заминҳои наздиҳавлигии водиҳо сокинон ҷамъоварии картошкаро оғоз намудаанд. пиёз, ки яке аз маҳсулоти ниёзи зарурӣ дониста мешавад, дар шаҳру деҳоти Панҷакент дар масоҳати 115 гектар кишт шуда, дар 50 гектар сабзӣ кишт шудааст. зироатҳои равғандиҳанда 325 гектарро ишғол намудааст. 100 гектар полезиҳо дар майдонҳо дар афзоиш мебошанд. ҳамаи талошу заҳмат ва ғайрати кишоварзон ба он нигаронида шудааст, ки бо истифодаи босамари ҳар қитъа замини ҳосилхези диёр тавонанд, ки дар фаровонии бозори истеъмолӣ, мустаҳкамгардонии иқтисодиёти хонаводагӣ ва дар маҷмӯъ таъмини амнияти ғизоӣ саҳмгузор бошанд. шолӣ яке аз маҳсулоти асосии ғалладонагии серталаб ба ҳисоб рафта, дар Тоҷикистон ба кишту истеҳсоли он таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда мешавад. дар ҳудуди шаҳру деҳоти Панҷакент 5370 хоҷагиҳои деҳқонии инфиродӣ бо фарогирии 69000 нафар саҳмдорон фаъолият менамояд. сокинон бошанд, дорои 7420 гектар замини наздиҳавлигӣ буда, ҳар ваҷад заминро самаранок истифода мекунанд. ёдовар мешавем, ки соли 2022 дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ дар 3984 гектар картошка кишт намуда, зиёда аз 83000 тонна ҳосил ба даст оварда буданд. гурӯҳи эҷодии телевизиони Тоҷикистон аз нашрнамои картошкаву дигар навъҳои сабзавоту полезиҳо, ҳамчунин рафти корҳои саҳроӣ дар ҷамоатҳои деҳоти Ёрӣ, Амондара, Сужина, Халифа Ҳасан, Хостатарош ва Хурмӣ наворҳо гирифтанд. оилаи Замоновҳо, сокинони деҳоти Сужина, дар мавзеи дашти эшони ҷамоати деҳоти Сужина дар 3 гектар навъҳои гуногуни маҳсулоти кишоварзиро кишт карданду ҳамасола даромади хуб ба даст меоранд. 6 нафар аъзои оила соли гузашта 10 тонна картошка ба даст оварда, имсол низ дар 701 картошка, 701 қаламфури булғорӣ, 1501 пиёзи барвақтӣ ва дар боқимондааш ҷувори маккаи дону беда барои чорво кишт кардаанд. ҳазор раҳмат ба
پیشوای ملت که دهقان صاحب زمین شد من عائله زمانفا همه روزه در زمین ها مهنت میکنیم. آنها نیت دارند پس از جمع‌آوری کارتوشکا که روزهای نزدیک آغاز میکنند کشت سبزی را در اینجا براه مانند. این عامل باعث میگردد که طلبات با این سبزوات خانه کرده شود. در اکثر زمین ها بیعده خوراک چاروا جمع‌آوری گردیده به جای آنها کشت دیگر سبزوات ادامه دارد. جمع‌آوری پیاز نیز در جماعت های دهات سوجینا و خلیفه حسن ادامه دارد. اصلا اون مردمی که غلادانگی تیرماهی و بهاری کش نموده بودند اون را درو نموده با کشی تکراری آماده میبینند و اون خواجگاه دهقانی که در سالهای پیشین بلغاری کش نمودند امروز اقدامی خوب به دست گرفتند که در آن زمین هایی که بیشتر بلغاری خوب می شود و هر دهقانی که بلغاری کش می نمود و بازارهای شهر دوشنبه با یک نرخی به خود موافق می فروشد اقدام کردند که هم در کشتی اساسی و هم کشتی تکراری کشتی بلغاری را براه ماندند و خواجگاه دهقانی هستند که به فروش سبزی مشغولند و در کشتی تکراری اقدام های خود را پیشنهاد نموده میخواهند که به پررگی سبزی کش نمایند و بعضا خواجگاه دهقانی هستند که اصلا شلغم، ترب، سبزی و دیگر نمودی سبزیجات کش مینمایند در کشتی تکراری و حاصل خوب به دست میگیرند و کشتی تکراری آماده نموده ایستادند که امروز در خواجگاه دهقانی جماعت دهاتی سرز و خلیفه حسن اون غله‌ای که بر وقت کش نموده بودند درو آغاز شده و برای کشتی تکراری کارها ادامه دارد. در شهر پنجکند خواجگیداران و صاحبکاران تلاش میکنند تا با تحکیم بخشیدن ساحل زمین‌های کشت شالی را افزون نمایند. استفاده از تجربه پیشقدم و رعایت قاعده‌های اگرتکنیکی از جانب خواجگیداران باعث گردید که حاصلناکی شالی زیاد کرده شود. سال 2022 در همه شکل‌های خواجگیداری شهر پنجکند در مساحت 2165 هکتار شالی کشت گردیده از آن 14696 تن حاصل به دست آوردند. طبق معلومات حاصلناکی از هر یک هکتار 65 سنتی را تشکیل می‌دهد. موافق سپارش حکومت جمهوری تاجیکستان آن زمین‌هایی که در دو طرف ساحل دریای زرافشان بیکار خوابیدند و گرچه کشاورزی وارد نموده کشت شالی گذارند. امروز با دستگیری صاحبکارانی که در نزد خود اقدام گرفتند در ساحل دریای زرافشان از جماعت دهاتی لایق شیرالی تا جماعت دهاتی سراسب کوشش نموده ایستادیم هم از طرف صاحبکاران و از طرف حکومت زیاده از 200 هکتار زمین‌هایی که بیکار خوابیده بودند کشت شالی گذرانده با گردش کشاورزی وارد نمایند. مثلا در خواجگاه دهقانی جماعت دهاتی لایق شیرالی تا به امروز نزدیکی 100 هکتار زمین‌های بیکار خوابیده با گردش کشاورزی وارد نموده در سال 2023 کشت شالی گذران شده است. در خواجگاه دهقانی جماعت دهاتی خرمی و جماعت دهاتی اماندار باشد زمین‌هایی که از طرف خواجگاه جنگل بودند و از طرف زمین‌هایی که با خواجگاه دهقانی وابستگی داشتند و گردش کشاورزی وارد نموده کشت شالی گذارده شد. استفاده با ثمره زمین و با گردش کشاورزی برگرداندن زمین‌های پرتاب و سنگلاخ با آن باعث می‌گردد که در برابر اجرا نمودن دستور سپارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت ثمره‌ناک استفاده نمودن زمین اینچنین با بالا بردن اقتدار صادراتی مملکت نیز زمینه گذارد. تدبیر مذکور در شهر و ناحیه‌های ولایت سوات بخصوص در شهر پنجکند با مرام ادامه داشته سهامداران خواجگی‌ها و صاحبکاران و ساکنان در زمین‌های نزدیک ساحلی تلاش می‌کنند با تحکیم بخشیدن ساحل میدان شالیزار را زیاد نمایند. شغل اساسی ساکنان 11 دهه جماعت دهات خرمی اساساً شالیکاری بوده درآمدناکی زندگانیشان نیز از این حساب میباشد. همساله دهقانان در 500 هکتار نوهای دهزیره، اوانگارد، پنجرود و عموماً 10 نوع شالی را کشت می‌نمایند و هم روزگاری خویش و هم بازارهای کشور را با برنج اعلی‌صفت تامین می‌سازند. در نتیجه ساحل مستحکم کنی و бандҳои нав бунёд кардан замини нав ба гардиши кишоварзӣ ворид гардид ки барои парвариши шолӣ хеле мутобиқ мебошад. дар ноҳияи панҷакент бештари навҳои девзира навҳои ки дар стансияи таҷрибаи мо ихтироъ шуданд ба мисли саразм ва панҷруд хеле маъруф ва машҳур гаштаанд. ин навҳо атрофи агар маъмулан агар
риояи агротехникашро намоем атрофи то 60 центнер аз гектар ҳосили хуб меоранд ба даст меоранд. имсол бо дастгириҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят ва шаҳр корҳои омодасозии ин заминҳо барои минбаъд ба шолизор табдил додан идома дорад. Шолипарварон имрӯзҳо ба коркарди ин навъи маҳсулот машғул мебошанд. аксари деҳаҳои ҷамоати деҳоти лоиқ шералӣ низ дар соҳили дарёи зарафшон воқеъ буда сокинони инҷо низ ба шоликорӣ рағбати беш доранд. заминҳои соҳили дарё чандин сол мешавад ки бекорхобидаву аз истифода дур мондаанд. дар доираи дастгириҳои давлатӣ ва шарикии давлат бо бахши хусусӣ имсол соҳибкори маҳаллӣ ҳоҷи мурод меҳрваш талош дорад ин заминҳоро ба гардиши кишоварзӣ ворид намуда бо ин васила ба рушди кишоварзии мамлакат саҳм гузорад. дар се мавзеъ ғусар, шашқат ва марғедар бо ҷалби 15 техника ва 30 нафар коргар омодасозии заминҳо барои кишти шолӣ идома дорад. тибқи маълумот дар ин мавзеъ 180 гектар замин марҳила ба марҳила бояд ба гардиш ворид карда шавад. дар марҳилаи аввал соҳибкор ният дорад 50 гектар заминро барои кишти шолӣ омода намояд. дар ҳоли ба гардиш омода намудани заминҳои нав боз даҳҳо нафар бо шол фаро гирифта мешаванд. соли ҷорӣ дар шаҳри Панҷакен 116 гектар боғи нав бунёд гардидааст ки 80 гектари он аз ҳисоби барқарорсозӣ мебошад. дар боғот асосан ниҳоли дарахтони себ, олу, гелос ва чормағз шинонида шуда имрӯз нашунамои хуб доранд. дар ҳамин заминҳо киштии сабзавотҳо, боғ, аз он ҷумла боғи навбунёд, дар байни боғот картошка, тарбуз, зироатҳои кишоварзӣ киштикара бозори дохилиро таъмин мекунем. дар боғҳои хоҷагиҳо гелосу зардолу ва олуболу пухта ҷамъоварӣ шуда истодаанд. дастрасӣ ба оби полизӣ барои кишоварзон муҳим дониста шуда дар татбиқи барномаҳо ҷиҳати истифодаи самараноки замин мусоидат мекунад. дар дашти заринруди ҷамоати деҳоти амондараи шаҳри Панҷакен беш аз 100 гектар замини корам мавҷуд буда дар самти обиёрӣ мушкил доштанд. имрӯз бо талоши хоҷагидорон ва дастгирии масъулин ин мушкил ҳалли худро пайдо мекунад. обиёрии заминҳо дар самти истифодаи самараноки онҳо ва гирифтани ҳосили баланд мусоидат намуда таъминот бо об дар рушди соҳаи кишоварзӣ муҳим арзёбӣ карда мешавад. ин аст ки хоҷагидорон талош мекунанд дар мавзеъҳое ба кишту кор машғул шаванд ки дар самти таъминот бо об мушкиле надошта бошанд. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон давоми солҳои соҳибистиқлолӣ пайваста барои рушди соҳаи кишоварзӣ барномаҳои махсус қабул намуда масъулинро барои ин амал муваззаф гардонидааст. мавзеъи дашти заринруди ҷамоати деҳоти амондараи шаҳри Панҷакен дорои беш аз 100 гектар замин мебошад, аммо беаҳамиятии масъулин боис гардидааст ки инак 20 сол боз ба ин заминҳо об намеояду онҳо хушку ташналаб ва берун аз истифода қарор гирифтаанд. дар доираи иҷрои дастуру ҳидоятҳои роҳбарияти олии давлату ҳукумати мамлакат дар самти истифодаи самараноки замин бо маблағгузории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд саҳмдорони ин хоҷагӣ тасмим гирифтанд то ин заминҳоро обӣ кунанду бо ин васила ҳосили дилхоҳро ба даст оранд. бо ин мақсад саҳмдорон иқдом гирифтанд ки аз масофаи 1.5 километр тавассути қубурҳои полиэтиленӣ аз пойгоҳи обкашӣ дупула обро ба ин заминҳо биёранд. то имрӯз бо иқдоми роҳбарияти вилояти Суғд 1.5 километр қубурҳои полиэтилении қутраш 400 мм дастрас гардидааст. мардум бо рӯҳияи баланд дастгирии ҳукумати ҷумҳури Тоҷикистон, мақомоти иҷроия ҳокимияти давлати вилояти Суғд ва ҳокимияти давлати шаҳри Панҷакенро эҳсос намуда қубурҳо васл карда истоданд. инҷа зиёда 100 гектар замин ки беоб истодааст ба кор дароварда мешавад. зиёда ҳамин 40 нафар бо ҷои кор нав заминро кушода таъмин мегардад. давоми як моҳ мешавад ки сокинон ҳамарӯза ба ҳашар баромада изи хати обро кандаву омода сохтаанд. имрӯзҳо бошад бо ҷалби мутағайрисон қубурҳо васлу насб карда шуда истодаанд. сол то сол ҳавасмандӣ барои рушд бахшидани соҳаи кишоварзӣ меафзояду хоҷагидорон ва оилаҳои алоҳида заминҳои дар ихтиёр дошташонро самаранок истифода менамоянд. сокинони шаҳр аз он шукргузоранд ки имрӯз онҳо бо шарофати истиқлолияти давлатӣ ва дастгириҳои ҳамаҷонибаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз заминҳои назди ҳавлигӣ ва хоҷагиҳои деҳқонӣ ба таври доимӣ истифода намуда
سطح زندگی خش را بالا میبردارند.